tau kolosi he ki a Piveni piukala ki tonga eike kene o mai e ai whakamuimui taha o e ngahi mea ko ia i mei he whakamauanga. Tātou te whitoni ke keisi ko ia tala Totonu a lavulavu ai whakamauanga whilawe i moi keisi ai ongo lavulavu. Piveni malo mo e tamau ai whiawhini. Oi, talau SETITA. Piveni na kulawa tu pe foke e whakaki konga a niusi pia mei he tala Totonu ko ia ai whakamauanga LAHI ane pongipongi o e ahoni. Ka ke o mai mo ai whakamuimui taha. Ko whamuimui taha whina na ke lau. Mo pe ai o ko whanonga ko mamena. Piveni, o kai whehu i e taha. O kai whehu i heni o kuna maunofo tari a toaki ke lava mai o. Na iai ihe o kuna tala mai o ku Ikai ke tauhi ai o LAVULAVU i he malo e kau polisi ka o ku whakaata ki naua ki tua ka o lewa ke o setangi o ku mooni ia pe Ikai. O kai ko au ba matu mai ne fia fiu no ke tauhi be nau he kau polisi. O ke ka tau wa yura po fam tara na ana mau ia yo mau matu mai ko se fa o ke tau be kau polisi. Okay, tako mo niyan. Kako fefe ai atmosphere ko tonga pe ko fefe reaction ai kakai e fonua ki he tala Totonu ko ni e Piveni. Hio. Ora moni hange foi tala Totonu ko ni ko timiri ki ko tonga. Foi me bene ta hi vai foi nota tau he kakai. Pe patoa pe ko Logo ina ni snola ko polo ko be una huiva be foi fasita. Ko hai foi fas ko ia e Piveni. Ko be foi fas ko ni he hopo. Ege. Kako hika tu o ko nau fia o ko nau mamahi o ko nau fia he mo ai o LAVULAVU pe ko nau mamahi ai pe ko nau whakawhai ai pe o ko nau pe he o fula he tau te a pe o ko sisi e tau te a pe o ko Totonu mamahi asi. O ko tu e ko tempo ia i dia o fia ta ko to ia. O te whanau ke whiu ia ki holo i mea fia ta ko to. O ki konga pe dia wai nau sympathize. Hono ai ko konga i taha noa. Ai kai ke lava LAVULAVU. Wha ta no hoa he tau ilo ka ta pe ta tau. Lo to hanga mari e pe e fine moto aia. Ko criminal mai ni ko LAVULAVU. Ka ko nga foko no hoa pe pa wai pe ke kau nga fai ka ka ke criminal mai. Pe ke nga pe es yo mito. Ko nga me toa me pe hata o ia e lavo. But what if ka pau ko AKOSITA pe ia o tatau pe ia pe mo LAVULAVU ko no winga whenga ka te au ke mari hataha ia o ku whai ke hona e na whakakaukau ka e me ke flock tatau pe ai taha kotoa ia ko pe ia o ko uhi ka pau na e na e saipe atamai a koe ni o ko anga pe whakakaukau ate Piveni ka pana e saipe atamai o AKOSITA e hawa lavu pe moene whahinga whakakaukau e pe atu lewa AKOSITA e hani o koutou pe aku hala ho whakakaukau ka ku hangai ka te au na pe he whakamau ia na kau ngā whai pe ki naua ia aku mahina mai ka te au ia ku na tatau pe o ia na o se identify pe whamau ia Totonu Uraki o ne lava establish na intentional systematic na whakaukau i kakai panga. Ua na nahanga coach intentional na whenga i kau whamoni ke na LOLOTONGA. Tolu na te o mai po LOLOTONGA whamauanga. Pof. Ka iaha tahai ai nui. Ai na osi mandi na osi lawe peo ki mua he issue ko ni e pitch mai whamau he maximum. Ai ka maximum whoke tau fito. Ko ai na whakaukau. Ai whoke whakaukau kai ke o foki ko kai ke SETITA e ko van ko sio ka ba na fakafisia sita hospital o mea na e me konsita he FAKA'ATAMAI hatoiki tautia mama me to obe foi he no fu me KAPINETI ia foi ene foi nga POPULA
ka hange ko na ko me na mo ya pito pe lau fa ma o kai pe a o ke a hon ko pe ke asimaha ki remorse eta Wow. ko winga remorse action ni ko ai ko ko fotunga de remorse ka ba na fa fish that a indication of we in the remorse ke fa physique fa si hono tau de ana ko fa na na i tau ka pa pe ai loia se ka ko moi fa na pa ko ne rocky ko loia ke ofa mai o fai bene tu toni ke isi he fofonga pe tikite e tali le ke fa mau io ko ti ko fai tu toni no pe ai ko man hala vi ti ko lo ya man ho lo ya ke o te to mai ngai ke ko ya pive ka mai me ke stu man o ga ke to mai ke o te to mai ngai ke stu Kalau aku fa sih ba, kalau boleh betul ke kau dia ba konsita muai, ai gue nak kifana, mai dia fa mau pena nak kita kikore ni mai awal aku, ke o mai me tu kai fa tu ton pe fo gatite. Oh, wemo. Na ai ko ke ko na fi na man to fo na la vi na fa alo fa no he po. Oh yeah. Na ai ko fa amu ke he wakamata te ke tala tu ni na la ya ke na uslava tala te na fia ke ai ala ra ko o me apa na ke fa ba ka sita ke fa fis ke ya haki ke asi ko na no fa go ke na ki fa na Masih kakonde siang goy mas ko tu mal tena tu fata mal eta mani asira pe fok mono bobo e taki paka mo ni kapineti he ka ba na hanga fare ki fa fisi o tu ina mes au pita fa mau he ahon Koya. Piveni na ai ke usio ki he ekparemia i he whamau anga he ahoni. Na ke wakaya tu ke aha feito hena. fa tu pula bon go va ke mana lo to au kaya tu ya ba O ku kai ko whakatupulao ko e ta ana lai so pe ni me ko nai hoko he ke ila te ma tolu me heni ko ko me ku ke ilo me hena. Kai toku ho kata whenga ke ta lau he. Ai mahi no mai na kai ke ka ko ia ha toni ai ke pare mia ke a sita he tai meni pe ku ke ho kata ni nga pe ku. Te ke ai? so far te ga han come out to respond ke issue kau ni issue mafatu ito ke sen mantu fo na fala ngi mo hanga issue go ni o tofa ta hala fo no fa kare moving forward Koya. o ko wai ngahi hanga go la ko ngahi fo maka fa ben te ta fo mai ayo Koia. Aia e piveni kune o mai ki tau tolu ke foi mea koe ni ko hanga e nā tōla o tofa mai ai hala o e patoa ki he ua noa tahani mai pa ko hanga he paka to e tofa mai mo e hala e patoa pea ko to e hanga e hongo lavulavu to e tofa mai hala ke patoa to e pene patoa fe a negotiation ni koe ni o ku lolotonga whai i tongana i he core team pea mo Siaosi o ku mei osi e piveni pe te kai ke osi pe o ku mei te aluia ke te wā mama o ange a gap pe o ku aluhifo ke close ai gap pe ko na ke hena iti da ko ite ha me make sense ke ngawe ai ko ti me tai mi really ko o tu na mo fa no be no fa ke sia last 2 days pero tu si te bo lu weekend ko ke ha me make sense kako se hui fo kia ko ki tau no ko tau ko ke tu ya te realistic ke tau ta noa ki he pule'anga patoa mana realistic ke tau fingi tau ta noa pule'anga asilia kakai ko ate whakauka ko ni SETITA
O mai. Ko tonga taptolu. Ko sasawale yuku yai. Nei lotonga ke moia girisina ni tuka sasuare. Kana campaign ile wa patoa iho nau FA'A'U taha. Ko fehu i goni SETITA ki talia nge ko ha whakaukau he koa timi. E nau nofo tatahao nofo nau wahenga ka ke whahanga au tonga taptolu. Pa te nau whaukau te nau wini whewhe whafonga mi tonga taptolu. Taha ia. La mau tau whanau ka atoa peme e wa taha taha. Ka kia hangau e koa timi whai ki e wa taha taha. Pa waha whafonga ke o kempeni ke e wa taha taha. Ka e anga whewhe ke nau whaukau te nau wini. A e wa taha taha lotongo e tau whanau ka atoa peme konferenisi ko nio no hanga he kau whewhikau me wesi rea rao wikia. Ai whafonga o e wa taha taha. Tō waia. Tau e hua se aspa musaya ki tua. Te ke tala noa taha ai koa timia. Peko harewa nau bea whai ki wawa. Ki wawa taha wha, wawa taha nima, wawa taha ono. O kai jaha nau ngau e whai ki ai. Pako kai jaha nau whafonga awi ki ai. Pea nau ang whewhe nau whaukau te nau mau. Ai fui toko tola wawa. Toko ni mai ia. Toi tau toko taha ua e SETITA. Tau pepe toko ni mago ni was more. Koe ke nau mau koe ke mau e misi. Peko koa timie popo toko ni mago ia. Sai, toi tau toko taha ua. Te ke lava whatua ka pureanga toko taha ua. Koe whakaukau koe ke aike tatao. O Simon Jesse hono wahenga o te rea ke ngai wahenga ke ko whakaukau ia. Whakaukau ia o tui pau te ke whawhoko mana tūna. Nai, o tala noa ka a kirisi. Koe ne hao peha taha whenga ke nofo peho no wahenga. Koe tō taha koe au ne whakaukau i kākā. Koe poinia koko. Koe whakaukau ia koe timi koe ke. Hangeu nau mahai hai o mai tala noa whakaukau whakalukfua. He neongo e vai ha whakafonga mi ha wahenga. Pea kai ke mau he whakafonga koe ia ai full confident ai wahenga koe ia. Ka koe o atu koe fufo i timi e patoa FA'A'U taha. Tene hanga race profile koe ia. Ka koe mea e toku makatua. Koe ia au ngai taha o tala noa i tawa tapu nima, tawa tapu ono mahino te nau lava mai. Ka poe lava mai ka koe ke nau mau i toko lahi ke nau futu e PULE'ANGA ko harewa au. E koe ngai foi uriala tia o FIEMA'U i kua timi koe ni ke nau whaukau. Nau whakaukau koe mua Siaosi o mai i matu onga. Ke ne regain e confident e ka kai. Pea o mai e whaituto ni ke huinga lelei. Kai toko e whakapipiki he a fungi star boni o he mawhai. So e viso ni alol me kua timi sai peke more PULE'ANGA ka tu mau pe paremia mo toko paremia. A viso ni ia. E ka whasesere na dohe whakakau ke. Ege. Toko ke e Piveni ka pau o kiai ha whaahinga wha'u ia he toa pui ke wha'u PULE'ANGA ai koa team pea mo e PULE'ANGA peki. Ikai, he koe na kuke o se hanga define mai. Ikai ko ia, o ke kai ke whahangau e ki tonga tapu tolu. O kai ke whahangau e ki e Uata taha. Tuku ke, o kuke o mai kai scenario he kai ke nau mao e whika. Pea ko o ato le vai scenario ko e taha, tuku ke he ka pau ke ha wha'u he toa pui, ke nau hupe he whika koe na, pea nau wha'u PULE'ANGA pea mo e peki. Koe Io. O ko ke kata Piveni o ia e mea ho whakakau kau kai ke hanga ko o mai ka mautolo he whiawhini. Ka ke tala noa mai ko hui bau whia whanongo atu ke ta whai koe atu. What if? O ka pau kei to lai pe taimi. What if o ka pau e ho mai a Siaosi a ki tua he koe na koe ka hao lai o negotiation koe na whakahoko. O ho mai a o kumia ha ane toko taha wha ana ia pe ko ha ane kau whafonga he kau whafonga toko ngai wahenga toko taha whitu. He koe na o Ikai ke toi whahanga o e whakalukfua i o taha o peo si ofiono ki wahenga. Ko ia, ko no hinga foki e FIEMA'U i tala noa. Ko toi au ia e SETITA ko Siaosi o beo kune whataki holo
Oia ke tuku taimi holo ke kotimi. E nei talo ni tuku taimi ai foi ta mai na ono. Ke nau whenga, ke nau sort out nau house in Uata. O Ikai be. Ka hu mai be ki tua une ke yongo i be. Ka ufuatu e komiti pa ko anga i whanau ke ni whakau ke o mai o ai kau whafofonga he taimino. Whenga wak me komiti ka lawa ke un whakalufua. Ai ko ngai tal tano ka nau ange ko lau nau whanonga ho interview ai sea ai ko timi e pongbonga ni afi pe ko pongbongi tusite. Sound very stubborn, sound very arrogant. Ko mon be la wa lo ta kai ke ko ni whapipiko ia. Ka kono mo ni ko tu ia ia he kai ke tuko waka ka whakakau ko tu West come to West pa pe ke fai ai Totonu ai komiti e me ko Siaosi ke way forward ka ta fo ka me ko na uhinga tu SETITA hanga race issue gon hange ko kau independent o ko tau shot e ka ke tel fulo la vai PTOA fai ai o FAKA'ATAMAI ai ai ko tonga taptol e wa ta mo foi tolu goi baba Koe mea ko siau ke lava e so provide halfway platform leva. Ke ne lava integrate katoa kau independent ke mana tui ko whakaukau e ai vision e patoa ko foi en protaki. Pe ko foi kau mua ia mama oia. Kai ke lava ke tau ngawe mea koe ka pahe ke tau ke pire tola sai tutuni. Mo tau continuously improve ai pe o NGAUE aki. Kua pau ke fine ka pau na ke whatonga hanga ko sia ko ki whakaukau ki disi ho interview ngai afa Muimui na tano mai to ta fito ai kakai Koia ai au ne completely remove entitlement claim pe ko ownership claim ke pehe kau patoa mo ko tuunga taki ko mea nau tolu ko ngahe na nau foloangi nau ngawe ko ai ko huinga fokia gilisi ko taki ko mea ka kayo ke kakai ke pa nau whenga ke nau whenga wea ki to tafutu ke nau lawa fili ke nau loto taki hata e hoko nau taki pa nau awi ke whapapa ko mea ko ke ai ko whakaukau patoa an ko lotonga lere ko timi he ko whakaukau fua ko la ko timi ai nau whakaukau ownership o mo meni pa nau whakaukau entitlement ko hunga ko lahi ange nau tau ngau ko nau ngau fola mau si pe hene pe he pa tau leva ko nau tolu ke nau fai Totonu Fakaongoongo mai pega kai ai ke au ne ngo ka to pe me go o ko nga pe process oi ono ane haki clean up campaign ke au go ke time go fai resisita ka quantity AKOSI o si malala Ai ko le sisitaini o ku amanake whahoko i a kosi ko tu ko taimini ko mole e mau amanaki a mau tolia me puleanga e patoa tuku kehe o ka pau e ngā onu a Siaosi o whai hamea. Ko tu ko taimini he ka to lava he kua timi o whai hamea he taimini ko hono uhi ngā o ku nau fokasi pe ki nau tolu iho nau taktaha wāhenga. I he ne pini o na ia he ka to lava whai ha ngaue ia ke tau puleanga. Ai ko foi ko hopi pe he taimini ko ngā onu a Siaosi o whai ha whaahinga drastic action e Piveni ka kai ke uhanga ILO'I atu ki he tōku ngā pe ku pehe a tōku ngā pe Ikai kai ke he koe e osi whakaku ai savea o whakahoko ha savea pe e osi whakaku koe haha whainga ngāue ke o ko whakahoko i tongana e Siaosi ke move forward e Piveni whamole more Koe taimini a koe talanoa i peka kai mahu inga koe ke te refocus na mau i haalalo ane po ke te refocus e kakai i whakalufua. Neongo e mahu inga e nau whiri mai nau quantitative. Ka he ikai ke currenti e SETITA ka pau e hao hatako. Winga independenti ka pau e lava mai bea ki loto without a patoa. Wa ha currenti e hao wea ki loto hao whangongo mai ke sea kwa timi, mo kwa timi. Tau behe ko tonga tapungo fulu.
mai no patoa. Kakapau ko anga attitude ai ko timi ke tuku pe ki tangata pongoful ke na wo pe ore tangata pongoful mo fili me pe tangata pongoful. O lava pe ha effect pe tangata pongoful. Ko ha ka rendi ha Fakaongoongo ke ko timi. Ko uhinga foke la maria na la kanga agriso FOKOTU'U PTOA. Ko ha founga ke ne kampet ke ne tau ia ki foi Totonu PULE'ANGA ke VAVA'U. Ke o mai mo fanki a SETITA whakavahenga. Kana o mai mo whakaukau whakalukufua. He ko taimi ko e malua e matawai, e kafe vai o tofu hi ai vai e ngahi wahenga. Ka ko taimi ko na o mai ngahi interest whakavahenga. Ainia ko tau o asi he PULE'ANGA LOLOTONGA. Tanu pe wahenga o iloto he KAPINETI. Tanu pe wahenga na POPULA. Ai o ne hanga cultivate me ko whaihala mo corrupt tai firma napo mo ngai uni mea ko ya ai ko shenga sia sta mi mo ne committee ka o pe mo he popo ki ai ke lava o te vri ignite ka kai ke na usio ke foi ata whakalukufua ai ko mea ai committee ko no FOKOTU'U le ngai committee fa vahenga ai nei fai ki fa taha ai commit tau toko wa pe mo commit fa vahenga to ta pono ne po ai o na mova ke fonga ko ya ai o hanga whakauka ko ai train the trainers he ko me no hoko he time pe ko o pe ko rea mandu ko ata kai ho tau ka kai se ti tau na umana to he tu ha ke rea mai na whakauka ka ko ata kai ko fai ka wa o atu e tari pa te o mai wheu i pa lava mahino le vai ke kau tai hat patoa. Kau tai mo mawahe ko mi tau tonga ua. O wea i e kau koa, kau tai hat i e ke nau whai tata noa ke ngai mua tupa. Ke oa nofo pe nau toka ngahe whakafoi wahe ngā. Okay. Nau nofo nau toka ngahe na whengai ke PULE'ANGA ai whiri ai kakai. Mone au pitoia e Piveni ko mahina whakataimini ne hua Siaosi ki toa pia me koa team. Ka pau o ke aina ha whahinga whakakaukau ko tahe ni ngai whehu i behe kau whanongoleti o e Piveni o ke aina ha whahinga whakakaukau ke save face ai ongo taki ko e koa team pia mo Siaosi ka na o mai whakataha e na kau whakafofonga ai a koe ko o nau osi o mai e nau interest ke nau to o kau he teiti pia na whau ha whainga mea ke na whelotoi ki ai ki haola ka pau e ola ai whakataha ko ia. Koe tau amanaki a se and that's the only way forward. Te lava ko timi o vete a o na unga pui o no na tolu ka na o mai a o ngau me tau to wa koe. Mo komiti ko ni ke na hanga NGAUE e foi mo meni whakalukufua. Ai ko na ki ko timi toko fitu pe tai mi toko val. O VAVA'U ko VAVA'U. Ka lava mai toko tola VAVA'U. Matu ko smawa he musai ai. Right. Okay. Ka hange o no fo pe na tano ya Siaosi. Right. Ko mea whao te kai ke asima sai ai o declare in a poupou ke Siaosi publicly. Ka kai ko isiu fokia. Ko isiu fokia ai ko fo isiu be ko na mawahe me ko timi. Ko no hinga ai ni SETITA ka tate me ko sai ai na lava mi pe sai ai i hono sai ya. Nega ke makatunga ya i he patoa. Na ha upe ya tuiga agilisi pe ha o mai ne poupou. Ka paurewa e hange saya hafu wale ka muimui atu e pe ya misisika mo maden e fai Totonu wale. Ko poini aku. Right. So, way forward ko hui ko tau taimi. Way forward. Ko ha way forward i ho o whakakaukau e Piveni. Pe pese na rio ka pai lava ko timi na lava te tara noi mo Siaosi e mea ko ni na foki mai ke komiti. Fai he komiti hono whakarerei ki nau tolu. Peto ki ore wa ke kakai. He ukai taha interest ya e komiti ke nau interest ka outcome te nau hoko ko hakati te pe fili. Ko ya nau benefit te mau mea. Te nau mai na toko e mate ki e visone mai. NGAUE na Australia ki mai he kau tangata me mua.
kai takinoa ya ki dispo hio sai in a scenario kai ke lava fu mea ko ya SETITA the only other option ko move committee ya o nau name nau timi pakapau nau what ke kakai ko fafonga ko kau he ko timi name ko bo be pakapa ate wai taha ya ko timi ko ke te loto ke kakai name na tol panau unu nau to pangai fokau pe tukuanga lewa ke kakai ke nau fili kai malanga e foi mahu inga FIEMA'U ke PULE'ANGA kai lava pe he kakai ngai wa he nga o timani nau fafonga ke feitu ke nau alke ko poini ke o to yo ai ka fafonga fili kakai o fa PULE'ANGA me ka no pere kai lava ke fai tu ne toko lahi taha majority ai ka fafonga fili kakai. Okay. Fe leva o ka pau e nofo whakatau nofo pe ko team he, pe nofo pe mo Siaosi he, Ikai ke na whakataha, kana whelotoi pe ke he na kau whafofonga ke nau whengawe aki pe hange koeni ka whengawe aki ta whaki koeni o savea mo whau ko mi te whakawāhenga. O ke pehe e ka nau whanonga uia e Piveni i he polokalama koena a se misi i he pongpongi toa pule lulu pongpong ka ane a whi. Au ko kai TUKUAKI'I pe se mesi o ku hala a me a hoko ki toa Siaosi o ku ne kai TUKUAKI'I pe ku hala e me a ko whakahoko ai ko se tau ia o ku Ikai ki ha ofi mai a ke whai ha whingawe a ki whakataha i o ngo tawhaaki pe ko pe maha ku ale taimia o whalahi ange kepi ia i he mea i he tuku he taimini E ko no moni o tuange foi espeki go ke fai tala noa. Ke fai tala noa. Ko lauga Siaosi ko ne abe ke ui ka au ko mahino e anga ni sio ana ke mea ke fai. Ka LOLOTONGA alata Siaosi o tina mo ambassador Japani. Koi. Se ka wa pe mo na me fo pritale pe. Ka ki au ya si dita no ka ta me go ni o amana lele pe ange pe ko me go ni se dita man tu na ta fa la vi fo ko lava ki na fa si ta si rock na ga ke au nga de fi te na le to noa o na to ai fu dia ko mo tu ang ga ke fa na mai go ki mama ni to lu ku be ta na ki ta ya ko ka to ko na me go ni na ga ke ta hanga o pritike u me go ni hoko pehen ko hua Siaosi he wike koe to fola ni afio he wike koe fu mo ko o LAVULAVU mandu na u slave bel ke ma he kansa fa fonga ta fitu ka to e u me ko u na u pe ya na tula o lavaki o tu ya u o ka ye fu fola met mana ma o ta ke pa ka ka ne mo ka to me o ka ho o tu ibe ka pa te tau fai be me tonu lo pe me go make sense ke tuange ki me go make sense ke ne tataki fai tu tonika o pre plan ke o pre engineer ya me ka tau unu be e unfold be go me mo de la go ga agrisi when the dust settle down the only thing stands it's the truth me bo mo ni tu ko ia Piveni o te aha mea o ke loto ke o mai he polokalama ko ni te ka ke whi at ka o ke pe o maho inga i he whoi lele atu ka he taimini mo ianga ko ia o tu e tau PTOA pe he HOU'EIKI he ko hai mea ku HOKO ki he PULE'ANGA pe mo ko tu ka taimini e PULE'ANGA he whakakau atu ku o si to pe ia he whiliwhale alea ko whoi ko to e ni whakawha utaha mai PTOA ke whai aha mea iyo ki au ia se te tau sai pe ka to u me ko ni a pe ke mo vete PTOA o ki sai pe he ke taimi fili ia ka hanga he me ko ni o ai ka kai ki te mama ilo ki o ko ni ko foi me ko mo e ke sko na LAVULAVU it will hold a precedence ke lava tatake to ai ka fai tu me moving forward me mandu ko to fu timing de ya minister I he fon one first time ever ke ngai POPULA. This is the first time ever ki hataha o LOLOTONGA pe ne minista wangaton ki toritori. So hanga he mea ko ni o set extended hanga he mea ko ni o te ai ka kai ki toi mata aangi ki hala funo fa po itare ai mo ka utagi ke nau
o ke hold them accountable. Ai ko fefine me vava'u foki, eh? Ai, Ai ai lava me fine hapai. Ka ke nai ako ke fau mai a Piveni. Ka ke he whakatawanga pe Piveni whakamanu i ato mo ngā we pa ku tau loto pe ke hoi, ka ke tau ke ilo hanga hidea ka ke loto. Foi me ia ke kore ke kau whanau mo kau popo. Foi elemeni te loto. E ka bau tau tui ko mea ka niu whai tāniti. Kono nau mo no mea tau ko loto pe. E kono mo ni ko mao au ia ai FIEMA'U he sio ke mea unfold. He ko mea bene na hanga ia whatonga i pe. Tau le pe kia tanta ki ko lava sio ke mea na sio kia. Na hui ngai ka kene hanga pase pulu kata. Ke ua ave to ofua ni falala. Ai falala ka kai kia ta. Aku tui ba ko fui hala funonga bendia ko bendia ko siau mea ko. Ferea aki. Koe. Ta fai pene NGAUE ko poini foko ko fa lave ya ki tonga ta fa e ko foi maka tu ki anga ko foi maka manga longa loya na ngoto ai tai teniki neongo ko fu mafi tai teniki mono ngai kana ki ngoto pe ya foi maka manga longa lo e ko no nga fo SETITA taulava tala ha anga fei laulau e kakai o Muimui holo campaign e nau kau fofonga ko na to at to LAHI mo le wifi loka yo no loka mai tu ngata mana uslave pe kia ta program ki mo kada ofa he vision ne pa ni hake ai interest ka kai malunga o ba ke ne pore e futu ngai tua we futu ngai mo pa fa fola be ya ki pa ba ke se hoko LAHI pa ke hoko se vaniti ai go si ako ngo futu ngai ua ai ko nga ko ka MINISITA to TAHA Totonu leo ke ai to ua i tua na hanga malu e to TAHA ko ya ke na to TAHA fa at all time e ko NGAUE be fo ua ko ya malo he vote of no confidence ke tu ifa PULE'ANGA ko ya ai ko fo ua ko tua de lava fa pa ke tu ma ka taulava o fai reform e ko ni stutone e lao e system NGAUE ka lava ke afe ai ngai vahe tu hau ke kau ai mata kolo make sure that no one's left behind. Mone api. Tau mo ya. Piveni whapone mole mo ki nofo mai pe i LAHI ni. Kau kia taha pia me he kau whanongo le tio, pe he ki he timi Mateo Whau ki tonga o ko whia o whehui ki while we get Piveni on the line. Pia ke hu mai mo o mai ho whehui, ka pau kia taha ka hane whehui te watu pe miniti ki miniti si i pe ko uhi ke o mai ho whehui. Ka ho whehui o te toi whakamaranga ke o mai pe ho o whehui o anka Piveni ke ne tari mai he ne iheni o ku ata ai taimini te ta te peki foi fasiko ni pe ke o mai ho fehui ka paule va ka ha fehui Fehui lele yeni mea Sharon Piveni e toi whaha whiri si i ma VAVA'U taha ono koe na ko maua ho nau whafofonga ki nau tolo. Toi whaha whiri si e taimini before November pe o tari pe ki November. Ko te au e whamareware ke whai whiri si he tauhanga tato koe lere whaauspenia male ai wharearea pa tāpun kai whokirewa kau whafofonga ke teu whiri. Koe te au ko tu ya ko e kai ke make sense ke fa filisi o se mai na ba filila. Okay to ta LAHI ni e Piveni aloha malo e tau mai fini kau mai. Io SETITA ko sio pe aku he hui o ku to ashi ha ke mea. Io e ke ho fehui. Io veni kata ko sio aku he hui to ha ke pe ya e potano pe to fai filisi a VAVA'U
te whai a whirisi ka hano. I o koe ni na o sitaria te Piveni e aloha e. Ai mea kau ka ke tui e toi hoko ha whirisi mahalo italia peka te ke fupao. Io he kwa make sense ia e SETITA he kapun pe whare ai oskoni ai ki malu ko ka hau pe osi ngai lao ko ya ka tapun i le vai a te wai ke whiri lahi ai ko ke whaha whiri si ka kwa te ha whare ai pa osko ko ya pa te whiri lahi ko ke make sense ai ko ke tu te whaha whiri si. Ok, koe whehau ia ne taha e Piveni. O ke aina i ha whakotu'u ke whai ha ai ki tonga tapu tolu mo ewa? Io o kwai he whawhonga tonga tapua ki ai NGAUE ki ha whawhonga he ngai wahenga ko ya moha NGAUE ke whai hono campaigni. Ka wange ko lau ko mea o ko Fakaongoongo gai o mahu inga ka tia te mini ke raksoti ai whare PTOA in Uata face. Pe ko ha ai ko poine ni mea pe lava o whai hono whataha i SETITA pe kai ke lava kai kehe ku lava o ke kakai o talange na os exhaust ai avenue ko tope. Pa nau tukuaki nau whai Totonu. He ko ka hau mo ka hau e nau whanau o kuiho nau ni ma ke nau whiriwha poto. Ko whe mea ku hinga li rei. Ka mahino e whai fu ngawe lahi ai poate mo tonga tapulaki. Ka pau ko e whi hala e whai alu. Right. Koe whehau ia ne ua te o atu whakatalo ua peke ke toki tari taha mai pe whehau uraki ke whehau mea Sharon. O ko ke pehe e loto nai a misi pe mo Siaosi ke na nofo pe mei tua whehau uraki a whehau iwa mea luani. Koe hae mea e hoko o ka pau e kai ke toi lava ke ngau whakataha a Siaosi pe mo se misisika. Ko ia. Ko whehau uraki ka pau ko Siaosi na ne o stikrea ea he ne aho ne hua i tua. O ne pore ai foi sea go iua itua. Taha foi ua go itua. E he ne sio ko fonga be la vai ke o mai majority a filia kakai ke fotua ke PULE'ANGA. Ke nau toka ngai kina tu hau e kakai ko ne loka ia tua. Ko whakauka ko pe la vai mission no foi tua ka je tu ikai. Ko unga be ne SETITA ko establish da do peten ko raki more ko PULE'ANGA. Ko ikai ke nau lava o sort out foi mea goa o sort out mo oni Koe. ko toi vai ko vote of no confidence ko mea te taupe ko ne aspe ko ha fotu pare mea ke vai le vai FTA ke fai ono tanoi ke na majority ai ko se ui pe lava a sas o hugito io e lava o no foi tua he foi tua io wa ba e lava mis o no foi tua Ikai sai ko foi feu ko na ba luani a me hoko ka pa ka na lava nga fata an go lau e ngau rewa committee e nau alu rewa ki kakai pa ka pau wai hata he ko atimi identify pe he committee o ke ma pe e popo kakai e nau fahingo rewa pa nau fai rewa na to ngau ga na fai aklisi mando ko huinga tau to ko wa ke ni hanga tu e fusu go aklisi ko fusu aklisi na fa ka to ko hiwa kaya ngata kaya una utongo to ka to na usino na to floto su taka ke te asma na leo hangere vai ko na to pui na to o hui re vai ai tau to wa ke na unga e fata mo ngai komite kakai ke ne ma o fu network mo falala kakai ai ko na ava atlis o fakau Ok, koe whehau ia ne taha Piveni ku ke pehe e maa whakako ai ko iti tō mau ke take over e interim committee. ono money is a continuous improvement process e kai ke tau no fita to Fakaongoongo ke mau tau tabe mo laka mo hu mai be ngai kau fafufunga mo alu be hono systematize o operationalize foi fakau e wanga ko lau ko fatai helu pa te tau no fita to tari ke fili tingo ai committee go ni to gosta ho full batau o sfaya te pasi e to me go tau to mau me tau timia tau Ko whehau ia taha saipe e Piveni o ke talivawe pe mo ke tali short pe pa ke to the points pe. Ko whehau ia taha Piveni te ke kantiteiti ma atonga tapu fitu ko whehau ia taha ma hau ke tali no pe ka ki ai ka io mo Ikai o hatu ia Piveni he ku lahi ngai whehau ia ku hao. Iyo. Ko tu ko tai mini
o si withdraw me candidate ko sio ko ke mauinga ke ulava objective sio ke ngau e patoa kakapau e tok FOKOTU'U mai he komiti e tonga tafitu he kai ai hange pe ko fare ko kimwa he kai ke ko hinga fare ko kimwa o ku ata ho ni ma ke nau kapau e FOKOTU'U mai he komiti ko tonga tafitu ka tu ko tai mini o te ke mawa o ke foi mga fa Okay, ko fehu e taha me Mary, o ko ngofua peke le sisita to hataha o ko fie kantitati ki a wāhenga whiri ka pau he Ikai ke toi ngāu e whakataha kua team pa moi komite kakai? ko ia o ku ata ko so okay ko hanga o te ki whamatara foi mea ko ni ke mahino SETITA foi komite tau toko ua ko nau mea whai ko nau hanga o systematization no ai komite whawahenga te whatata pe i tonga tapongo fulu e mahino mea. Ka mea nai hoko he nai whai whakahoko he tāpo uba me whafonga e taha nai hau me tonga tapongo fulu. Na nao rewa o ui rewa e tau toko ua me kolonia koe taha a tonga tapongo fulu. Ai koe foi toko ua ia. Ka nau hanga rewa o whire nau kaurakanga ka nominate mai mo e nau whafonga ki he koa timi. Pea me ia i lewa ko nau tolu rewa e nau whengawe aki mo kakai. Ta tau be nau kakai ko he ni mo nau kakai mori. Ka nau hanga rewa nominate mai nau tolu e nau whakafofonga ke tu mai me he patoa o mai ke foi tau toko ua. Ai ko foi process ia ko whakaukau fokia ke nei mi atu me a Siaosi e ne team. Ka ko foi palapare ma fokia na tau whetaurak mo ia. He ko akirisi pena ne mao foi whakapapa ko ia me kakai. Ko hinga o whai e foi whakaukau kono no. Institutionalize ai tau toko ua. Kai lava ke ne activate ai whanki komit whawahenga. Kai lava ke whai e whiputaki. Whetawhi aki ai e whakaukau mo whakamatala me he grassroots ke kau whahofo. Ko whakaukau ia. Malo, ko fehu e taha ko ke loto ke iai hawhewhine ke hoko hake ki he tonga palemia? Koe o kai ko hawhehu ia loto aku po loto ai poate po loto. Koe whakaukau ke kapau te nauhanga remove o ai loka i whuipunga ko ia. Mahino o se whiri pe tanak marewa ka whohoga ke nau. Hange pe ko wharei na whai agrisi. Ke nau whiri pe ko hai o nau loto. Ke hoko. Ta pe ko whiwhine, pe ko whakareiti, pe ko mutua taimari, pe ko mutua mari. O kai ko issue ia. Mari, ko e fehu i ene taha, ko whanonga tau toko lahi ho kau whanonga le tio au me hena e Piveni. Malota wa whai kawa i toko molo. Oh, sorry atu. Ka take pe kau whai kawa he mo. Ko e fehu i ene taha ku hu mai ko i aluani. Kau mai? Yo, tira. Yo. Malo itong mga ofat ka para Piveni. Wagi whai whakaosi pe Piveni, mga tunga whai uraki. Kasi mai no mai fa platform ko HOU'EIKI ko hana e taimi to ko loa e mai no mai tunga ko ia ma ko mi ofi fraung ke kai nga wa be pero e taimi malo of it of art Malo te ko le te si pe u ka. I think ko fetata no ko ni o de la o forma pe by latest next week. Ko ia. O kai pia mo e fehu i hene taha, ka pau e kai lava whakataha a Siaosi mo se misi, ka pau e proceed pe hoko ato a Siaosi pia mo ne komiti e nau campaign o upfront ai tama koia e PMA, pia mo e DPMA, he kau kantiteiti e Piveni? O koutou ia ko whakaukafu a varevare e SETITA. Hono hinga pe he ko nga he mahu inga ia ke oua ongo he kauwhafufonga offended he taimin. Ko hinga ko tano ko ke foi tunga ua ko itua. Tukuange ke whai whiri he ko men ko hinga whai tano a SETITA ke tau anticipate e kai ke e tokolahi kau independent hau. So, ko tau loka i pe tau tori e PMA ke tau upfront ngai pe mo tokon premia. Mana tu ko na hu mai pe na to fai ngofuang na o ke. Mantu ko independent ni ko ka application na ko ke patoa. Wa fa fa mai ngofuang ho mare e at ke kau no pele. Ko ia. Ko ia.
O ko toia ha fehu io piven katak. Ai ko ia pe. Ko whakaukau ia. Mahalo ta mau piveni ko ose ngai fehu i ko ni ko fehu i mene taha pe ko sai ai tangata lea ai poate asiata masim. He nai puke? O io. Nai ki mau he huhunu e SETITA. Ka ko whainga maha ko single. Ai ka pau ko huhunu. Mahal pene kai ke follow ni tausi o maa he ni keisi. Tonga ngala. Asiata ia ko. Kau ni kiwet mai be ia ka ko puke be ia ku fa ia ka ku sai. Oh, ia tā ko sai. O le vai te ai pa mangai vehu i ni ko ko hange ha mosi e vehu i hona. E la ko mai ko atu ke mo telefoni mai ko ke vave e ku lau ko nga ko e ka ku ta hala tolo fa ni mau no mai ngai vehu. Ka pau te misi ha mo vehu i ko mo fo ui pe ko kai ke mo telefoni ma ave hanga ton ho mo vehu. Ko e vehu i ne taha ni. Ko tonga tapu fituena aku kansa e nau whafofonga lolotonga ni. Me ani o kai ke Totonu ke iai ha moving forward a Piveni ke kantiteti. Ia ko tonga ko ia ko hifoko oku i he tuunga mahaki ai whafofonga ko tonga tapu fitu. Wari i whakapau e filiatia pe a huki whare alea pe a filiatia hoko ko hato he tuunga maolunga ko tokoni pale mia pe a me hoko ki ai te tauto e whawhili fo ou. Ko mahu ia fukia ko hange fo metara ko na hange fa ho vale be ma ka. Mahu ia fukia foi process. Ko ga ke fai ai ke fanga hanga ngai ko mi fa va nga sivi eno. Kan te ti pa na nominate mai leva ko mi tau to ko. Ka pa wa me o sa ni na sivi no nominate mai ai fa fo lo tonga so bi. Okay. Mahalo ko ia pe e Piveni ka ko whamalo atu ke te koe i he oleva. E ka atu ka Piveni pe na e mauha ane fo atupe. Toko ho ai mea mau taimi mo ki Sharon. Piveni. O ko whamalo atu ke te koe i he mea. Iho si nofo mai he fiafini ke tau polokalama pe mo koe uhi koe ngai fehu i koe ni o nofo iho mau atamai ka kou tui pe ko mau atu ka atoa ia kia te koe i he fiafini whamonu ia te NGAUE pe tala monu atu kia Siaosi pe pe heka si misika whatawange pe vaveni pe solova ngai palopalema koe ni e Piveni. Malo SETITA. Malo sai tau NGAUE o fat. Malo.